Lipi barang yang sebagai pish ke kubor mentari janmit sebab panj kubor kibabnya ini pecuai kimat berkongsan. Lapan sange ikalok sabha hadu kapor arbaji janmit hadian kejing pertasla yang persyak alor ke MP ke seng TMC ke Mahua Moitra ya kejing tokit alor ke Kampisa. Laraki ya ke International Human Rights Day Hashlong. Dan kentut biang sa iwe pun saw akar kejaka ban penkria yaki harajan ang sembut Menteri Rangba Kejala iba Prestun Tinsong. Lapenlong yang viksit Bharat Sangkap Yatra hasnong lakin saw ke bahap apok ke Shala Bolaganj CNRD Block. Batlong ke Petroleum and Natural Gas Regulatory Board yaka first road show nagbenta ka CGD bidding round ke bakat ar Hashlong. Kikubor kibabnya. Ya kalau sebahala pensangnya adu kapor ar bejajanmit hadin makaliang persyak ke pertasla nagbenta ke MP Jong ka Seng TMC ke Mahua Moitra ha ke bedai bakjing tokit alor ki Kampisa. Habal penlong yang kejengilah kapor kat arbaji mensengi hadian melapan sangnya ikut kot nagaseng Kongres DMK TMC JDU bat kiwe kila pertajam persyak ya ke sorkar halor ke kemat. Apa yang kini kejing syak pentut usyong kenor ke Ethics Committee Vinod Sonkar ulawan ra ya ke pot jong ke kemat. Wadah pedeng kejing syak pentut presiding officer ulah haban pesangnya ya ke yeng hadu ke arbaji janmit. Menteri Rangba Kejala Konrad Kisangmau lakan tui ki bor pulit ki riusan perthai bat kumjuk ru ya ki obsar ki badai ban long ki bakhoi ha karukom trekam bat ki dai ban snap ya kajing karpat jong ki pat ba. Haba penpau ha kajing yalang jong ki nong thau an ki nong yada an bat ki nong bishar ha kajing reke National Human Rights Day ka balalong hne ka singi ha kanong ba Menteri Rangba lakan tu ya ki ba ki dai ban trekat kum ki kam bala ban chat ya ki. Da kajing kemen badru da ka mensim ke jingkit kli Menteri Rangba ulang ba ya ke human rights la sedang da ka jingkibon ha ka manla iwe pe iwe kim day bandon ya ka jing perjet benreu bad bandburam markeliang ka phang padeng jong ka ne ka jing rakhe ka de ka jing lai lut ka jing ya rengkat dor bat ka hok ya baro la ya don lang ha ka ne sngi ka menteri ka an I Dr. Amrin Lengdo have and we should recognize and we should ensure that we're able to celebrate it in the correct manner. Ka sorkar jela kalarai ban gentup lang sa iwe pun saw akar na kejaka kepeladan lupa ar pun iwe saw akar na kebentaban penkria yaki harijan hamar persyak office jong municipal board. Haba penpau hakilat petai kubor hadin kejingilang bat kinong ilam ke harijan panchayat komiti usumbut Menteri Rangba Kejala ba Prestun Tinsong ilang ba kawai na kibabun kipang balarut dak kedai halor ka wei pon saw akar kejaka na ka ar pon wei saw akar kebeladan lupa na kebenta ban kenria. Hakawai pat kaliang uskutri ke HPC Gurjit Singh walaupun pau ya kejing hun mensim halor kene kejing lang bat an saya merjingmot bat kit khot jong kilai spak sopo artli kilong yeng jong ka harijan koloni kenang ban yo ya kejing ajingmot bat ban phap yang ya ka kai pot sya ka sorkar da kejing temu ban penyiar shu ya skim jong ka sorkar lapan long ya ka viksit Bharat Sangkap Yatra mentaka singi halakin so ka bahap hapo ka Shala Bolaganj CNRD Block kadekot Jong ka National Commission for Women New Delhi kong Delina Khongdup Iblayadon Bentalang ilaang ba la pelat ya kini ke program da Menteri Rangba du keri Narendra Modi na kabenta ka jingmento jong ki pajba ka than nong kendong. जन औषधि केंद्रों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं Kausan berkusan ni sedang buat bentuk masih pan jadi dia tak lokal dia harus nam ada yang kan ada skin for dan seorang dia kan yang lain orang syukur yang kan untuk kita dari kesiapan
dalam bentuk masih dekat juga langsung di perencanaan tentang ada musik apa ada Hakaway nagisinjam at penulong shispa kajing la bansam gas akatan jite lam mingi ka Petroleum and Natural Gas Regulatory Board mentakas ngi kala penulong ka First Road Show nagabenta ka CGD bidding round ka bakar Taj Vivanta Hotel Shillong. Usumbut Menteri ng ba kajala iba nyaw bahalang dhar ila play kani ka program hakajing don bentalang Dr. Anil Kumar Jain ubadai usong knor ka PNGRB bat lasan lang yaki dakit khot ka bat secretary jong ka board rangkat kajing don lang kinong mikmat na ke karkhana oil and gas ya ka hamara sangkap Viksit Bharat program la penlong mentagasngi hamod yang BPL school ha ka balawan mani simbenta da ki he officer na kaleng kitnat kinong yo mentoy bat ki pajba lapan sedang ya kani ka program da kajing bam smai ka papan ya kajing IT jong ki pajba sa ka Viksit Bharat ki officer na kitnat per ki lapan syai halor ki scheme ka sarkar pedeng kum ka MGNREGA ICDS PMAYG PMUY Sports GJM bat kiway kinong yo mentoy na kini ki scheme kala yasam yala ki khana jongki bat kilapan pauru ya kajing snungu alor kumno kini ki program kilapan kelabak lebak ya kajing jongki Kawai kadai ka PMAY. Stay ngayo cibun ki mentai na kini ke skim mencuah opor bang mencuah. Kadang yo tang ki kayin kasem kalau ka ba jot rathai. Dei hakat ne ka opor ngayo ya skim bat ka no kalau kajing mentai ka bakrau namar bang layo ya kayin kasem ka ba bak hambet hambiang. Kajing yarah ka ba ngayo ya ka sukar kini debida ka skim PMAY skim ban snayin ke ngadap ka jing kemen ka bakrau bangayo na kamutakan ni ka skim MLA kanot chlong iba Adelbert nongrum ilapan paw kajing sukya lor kajing jelai ki benami hapo kajela ila ong bawat apdeng kajing dawa ya ki inline permit ya kabadang sateng haru mentah dari ke sarkar kan haban kmi nya ya ki benami habakentu ya ke sarkar bakadai banle halor kini kebenta iba nongrum ilaong bakadai ke kamram jong sarkar na kebenta banwan ra ya kajing kelah hapo kejela Menteri Kenat Puli Putih urakam sangma oleh simbenta kajing penhap lama jong ka Nepalese Secondary School kebalongkum kadak jong kajing penkut ya kajing reke ya kajing dap san posnem ya kani ke program lapenlong ha district library ke bahapo nongpo haba penpau ha kajing ilang urakam sangma oleh penpau halor kajing treshitam kinong seng jong kani ke school ki balano ya usnyang ban sedang ya kerja kapuli kenang ban ai kajing nang jing start ya kena school ki badan han nong kendong bat kisnong ki badan marjan and the ideas of our forefather and the founding member are still alive. Some says the most successful leaders is not anybody who can do wonders in his time, but it is not. But the most successful leaders is the one who designed, who produced the good successor of his own. Therefore today, this school, these institutions will be unsuccessful had our members, the founding member, had not produced the good successor behind them. Da kajing temu banwan ra yak jing jan jong barok ki samla na keleng ki benta jong ki jela ha kari lengba ka Culture Youth Exchange Program ka National Cadet Corps kala penlong ya ka Nation Building Camp rengkat ka Phangpreng Ik Bharat Shrestha Bharat hanehu Shillong haru unrispa ngut ki kena NCC na kaliang ki kenthe bat shinrang na ki kendai teli ki jela ki lawan ben simbenta ki la kentup ya ki nyau teli ki jela jong ka thanj te lami ngi ka Madhya Pradesh bat Chhattisgarh kani ka program ka kentup ya ki riu shampang ki brawan na kaleng ki benta jong ka India na lor ki jing aji ka ki kena haboro ki liang kani ka kam ka ba shipos ngilter kan kut ha kan ritrik no pra
Hakawai pat na ki jing kenra rengkat ke jing trelang kapilang kata polis outpost bat ke umyam polis station jong kari Bohai District Executive Force kila yo ban kurup ye kitiar siat bat ki benta baram dor balong bean jong ki merat klau kani ke jing let kenra ke badai ha kendai mer jong ke senang baridwa ri Bohai District ha ke balayo ban kem ye we ubre ubadai na Mizoram kini kitiar ki balayo kurup ki kentup ya ki 1001 shispa shihajari we song ki kuli ki papunan kam ha kesulai AK47 nyo song ki kuli LMG 7.62 khat sau song ki kuli insas 5.56 live song ki kuli ki papunan kam ha ka 32 pistol lightly ki song ki batli we bomb pensat khamat we hand grenade we ki insas magazine but lightly ki AK47 magazine batli we ke beniat jong snang klau nyo tali ki reng jong ki sir we ke kli sir but life sau tali ki stam jong ki tinat beper jong ke sorkar ha ke de bet kane ke jing tok kit kadang ya sakmat ban lap ya ki badan keti ha kini ki kambean ki pulit ke anti narcotic task force West Jante Hills District kila yo ban kem ya argo ki khai drug ki balatip kerteng kong uchwami ki lengdo baru exiu ben lavi keempat na jawai ringkat kekali ke badan ya registration number ML04A6941 ha kani ke jing talasi la yo kurup naki ya heroin ubadan 0.1 gram arspa life nyotli ki dawai kuli nitrozepam bat substantly ki inject ringkat ke pisa ke balong khanyo hajar kendai pho tengka ki pulit ka ANTF kila pengat ya kini baru angut hapo ke kendon jong kaan Mantapan ngi pe kejing long jiman sundang haslong kejing shit kalong khat 0.1 degree Celsius ber kejing kriat kalong kendai 0.2 degree Celsius kejing sngam ka hau kalong shispa nagi spa menstep ber kenai pesan nagi spa janmit kejing hab slap kalong 0.1 mm kala bandan kejing hab slap ka malum malah hakikat tu kat ni kijaka coba ko sebekut jong tuk kubor sai sin ngin pet biang ikimat ki bokong san Pensangi kalau sabha hadu kapor arbaje janmit adin kejeng pertasla nak kalian persyak halor ke MP keseng TMC kemahua moitra ya kejeng toket halor kampisa larake ya International Human Rights Day haslong ingkentub biangsa iwe poin saw ekar kejaka ban penkria ya ki harijan ong sumbut menteri ramba kejela iba perstun tensong Penlong yang keviksit Bharat Sangkap Yatra Hashnong Lakin Sau ke Bahap Hapok ke Selabahulagan CNRD Block Bat penlong ke Petroleum and Natural Gas Regulatory Board yang ke first road show nak bentar ke CGD bidding round ke Bakhat Art Hashlong di perlok di gitu kubor ni pos kubukut jeng tok kubor jeng imta ke janmit Hadap ni sembiang berpilih syagasi, boleh pi barok.